Pozdrav svijete. Još uvijek si cjelovit. Pa morali smo odgoditi, jel tako, kraj svijeta. Ne možemo to napraviti prije nego što kažemo par razloga. Par riječi, znači, o razlogu zašto će doći do kraja svijeta. I pa ću vam onda odmah dati i neki kao datum, jel tako? Znači, nađete neke tamo kao 3 karte i onda vam to služi kao, znate, mala igrica sa brojevima, zgodna najava pjesme, zgodna najava za kraj svijeta i tako. Pa ko me upratio? Evo ga. Ovo je prva karta, znači, koju smo tako našli slučajno. Znači, 7. To znači, odgodili smo kraj svijeta za otprilike 7 mjeseci. I jel da, lijepo se to, kako se to lijepo potrefilo, znači, bit će nam 10.5. ovako. I nemojte sad te brojeve shvaćati kao, ne znam, kao nešto, to je više onako okvirno nešto. I služi mi za najavu pjesama, ali tako, jer čim je to 10.5.2022. odmah mogu najaviti svoju pjesmu broj 22, jel tako? Moja pjesma broj 22 zove se Kaos. Tako da, evo, imate sada, jel da, i ime. I sad imat ćemo danas ovako, pročitat ću vam, znači, osim što ću kazati tih par nekakvih rečenica o razlozima, znači, kraja svijeta, pročitat ću vam, znači, i onu pjesmu koja se zove Miami i zato imamo sada ovakav imamo, znači, prikaz. Eno ga tamo, znači ovo je zapravo jedna ovako kao hollywoodska produkcija, kako bi se reklo, znači eno nam tamo, znači Miami, ali u hollywoodskoj produkciji, znači to vam je zapravo, imate ulogu, imate glumca. Pa tako evo Zagreb će nam glumiti Miami, jel da, protresti ćemo Zagreb kao Miami. Mogli bi mi tresti, znači, Zagreb, Zagreb bi mogli glumiti i San Francisco. Eno tamo, San Francisco, jel tako? Zlatni zaljev i most preko Zlatnog zaljeva, samo što je onaj plavi, jel da, to je naš glumac, most slobode. A onaj tamo je crveni, jel tako? Ali nećemo tresti kao San Francisco, nego ćemo kao Miami. Mislim, to je tako u planu, a sad kako će biti, to ćemo vidjeti, jel tako. I sad, razlozi, znači, ovog kraja svijeta. Pa, oni su, zapravo, ih i znate. Tako da, već je postojao taj kraj svijeta, se desio, ima čak i u mitovima, to vam je onaj mit o velikom potopu. I sad, taj mit o velikom potopu, obično ljudi tu gdje sam ja i tako, obično ga poznaju iz te neke kao, jel da, literature, ali ono što je možda manje poznato je da je taj mit o potopu zapravo postoji u svim kulturama, jel tako? Imate ga u grčkoj kulturi, imate ga u kineskoj kulturi, ima tamo puno mitova o potopu, ali ima i mit o velikom potopu. Imate mit o velikom potopu čak i kod, znači, nativnih Amerikanaca, znači, imate, znači, mit o velikom potopu, to vam je, oni imaju više, kod njih je zapravo došlo do nekoliko uništenja tih ljudi, nekoliko tih krajeva svijeta je bilo, a jedan od njih je završio u tom velikom potopu, to su bili kao ti nekakvi ljudi od drva, koji nisu ništa valjali i zato ih je Bog uništio i odlučio sve nama uraditi. Znači, ono što je karakteristično za sve te mitove, svi imaju isti razlog zašto je došlo, znači, do tog potopa. Uglavnom, znači, bilo je veliko, kako bi se reklo, velika groza, pustoš, jel tako? Pa tako imamo, znači, u toj nekoj poznatoj literaturi se navodi da je došlo, znači, do potopa zbog tih velikih zala što su se činila, znači, na zemlji. I onda ljudi kad bi došli, znači, na nebo nisu čak mogli od svega toga naći mira čak ni tamo. I zbog toga vam je došlo do velikog potopa.
u grčkoj mitologiji to je mit o Deukalionu i Piri. Isto iz sličnog razloga, znači vam je došlo, ovako je to išlo, znači znate da je Prometej je donio je vatru čovječanstvu i onda i zbog toga ono bio kažnjen i bila je cijela ona priča znači sa Pandorom i sa Pandorinom kutijom i kad stvorila Pandorina kutija došlo je znači do velikih nesreća, ratova, ovoga onoga i to vam je se kulminiralo tako da vam je neki znači kralj prinio ljudsku žrtvu znači Zeusu. U nekim pričama znači taj kralj se zvao znači Likaon i on je znači ubio svog vlastito dijete i ponudio ga za jelo Zeusu i to je Zeusa jako ražestilo i onda je on napravio veliki potop u kojem su se spasili jedno Deukalion i Pira. Znači to znači sa vatrom to vam je zapravo simbol za crnu magiju. Dakle, u biti bavili su se, zbog crne magije vam je došlo znači do kraja svijeta. Sad se mogu ljudi smijati crna magija, no, ali u krajnjoj liniji možete tu crnu magiju shvatiti kao tajne ljudskog uma i tajne upravljanja ljudskim umom, to jest ljudskim društvima i svi znamo, znači imamo čak i danas problem s time, sa izvitoperenošću toga i imamo svijet kakav imamo, ne moram vam to objašnjavati. I evo, to vam je uglavnom bio razlog zašto je došlo do tog velikog potopa. I sad ono što je recimo, na primjer, interesantno, su se pitali znanstvenici kako je mogao nastati taj mit, pogotovo u tom obujmu, da sve zapravo kulture koje su bitno različite i koje ne bi trebala imati čak ni dodirnih točaka, imaju taj mit. I ispostavilo se da u ljudskoj povijesti, to je predpovijesti, to je zapravo čak razdoblje prije povijesti, jer ako uzmemo razdoblje povijesti da je pisano razdoblje, znači kad imamo nekakav pisani trag. Znači u razdoblju predpovijesti nekih 50.000 godina prije Krista bio je nekakav događaj koji je uzrokovao usko grlo, to znači da je ljudska rasa skoro izumrla. Ne samo znači da imamo to saznanje, nego postoje vam, znači to su vam našli isto tako pred par godina, imate tamo znači kod Amerike, tamo ona strana Floride koja gleda prema Atlantskom oceanu, oni su vam našli znači blizu obale cijelu šumu koja se nalazi znači pod vodom i ostalo vam je to drveće. To su vam ona lijepa velika mangrova drvo. Ostali su vam jako učuvani, zato što očito se desio neki događaj i dole je to bilo prekriveno znači muljem u anaerobnim uvjetima i to drvo se uopće nije raspalo. I oni su vam napravili znači ispitivanja i odredili su znači, da je to drvo staro između 40 i 50.000 godina. Znači desio se neki događaj se desio u toj tako dalekoj nekoj kao prošlosti. I jedino što je problematično znanstvenicima je što smatraju da ljudska rasa ne može pamtiti tako daleko u prošlosti, da je to bio neki drugi događaj. I sad, ne znam kako da vam kažem. Ljudski rod možemo po povijesti znači ljudskog roda je zapravo nekakvih 100.000 godina, a ono što mi smatramo poviješću je nekakvih 10.000 godina, čak i manje, evo recimo, ne znam, 6 ili 7, tako da primjer. Znači, to je manje od 10% vremena na ovoj zemlji i sad da ono sve drugo nema nikakvog utjecaja na nikakvog, razumijete. Sad, zbog čega takvo mišljenje? Zašto ne bi mogli te neke tako jedan traumatičan događaj? To je sigurno morao biti jedan traumatičan događaj. Zašto on ne bi mogao preživjeti znači, sve te duge godine kroz taj mit o velikom potopu? Ali dobro, u svakom slučaju imaju ga taj mit, znači imaju sve kulture i kao i sve kulture, znači taj mit je zapravo jedan plemenski mit i njega se moramo gledati kroz tu prizmu plemena i njegove simbole moramo gledati na taj način i onda imate opet ono kao i onda se svi rugaju kao na ne znam tamo onu tu Noinu arku pa je on sve životinje ne znam tamo krca ovo ono pa ne možete biti ono doslovni, razumijete?
Životinje u plemenskim tim zajednicama životinje simboliziraju ljude, to su vam totemske životinje, oni imaju, simboliziraju čak i cijela plemena i to se na taj način mora gledati. Mi to čak i danas imamo, ako gledate one, ne znam, grbove kod tih raznih, ne znam, plemičkih obitelji, uvijek imaju neku životinju, imaju lava, imaju orla, pa imamo i danas isto, evo, na primjer u Americi, znate li koji je simbol slobode u Americi? Zmija. To on se zove onaj Gendon flag ili kakve već, ali ozbiljno, oni imaju zastavu na kojoj se nalazi zmija i to je njima simbol slobode. A tu u Hrvatskoj imamo krik za slobodu sa ovako pesnicom, razumijete? Krik za slobodu. A znate koji je simbol, koji su životinje su uzeli za simbol? Uzeli su vuka. Razumijete? Znači, te životinje koje su bile u toj Noinoj arci, to su bili ljudi. To su bili predstavnici plemena tih iz uskog grla koji su preživjeli veliki potop. Znači, nisu to bile nikakve životinje ovako zoološki vrt, razumijete? Tako da, ne znam kako da vam kažem. Treba imati malo tih nekakvih, kako bi se reklo, moram malo se upotrijebiti mozak kad se o takvim stvarima razmišlja. Ne treba biti panj, ali tako, balvan, čovjek od drva. Evo, vidite, čovjek od drva koji ništa ne zna, koji ništa ne razumije i bavi se crnom magijom i zbog toga je došlo do velikog potopa i kraja svijeta. Kako je bilo tada? Iz tog istog razloga, evo, će doći i novi. I sad ću vam pročitati, znači, tu svoju pjesmu koja se zove znači, Miami. Evo ga. Ćemo ovako. I sad kako je ovo, znači, jedna ovo, tako, kako bi se reklo, to je ta nekakva hollywoodska produkcija ili bollywoodska, kako hoćete, onda ćemo imati ovaj puta i specijalne efekte. Pa evo sad, znači, za što smo rekli 10.5, jel tako, 22. će, znači, biti ovako u Majamiju, u Zagrebu ili god već bude. Evo, potres. I sad ću ja vama pročitati pjesmu, znači, uživo iz Majamija. Grad okupan suncem. I o tebi će svi govorit. Usud što već je rečen. Eno zemlja se kreće. Valovi to su magme ispod, od kojih zemlja se trese. Pazi kamo kročiš, jer ispod ceste je rijeka vatre. Pazi da nogom ne staneš tamo kuda ona teče. Valovi zemlje, a nakon njih valovi mora. I u taj grad okupan suncem. Al manji od onih tamo s druge strane bola. Voda što sve nosi. Da li plivaš dobro ili ti treba daska da se držiš. Ali mi smo otok koji će izdržati. Čak i ako drugi val nas pogodi. Vidimo se u kafiću. Slobodno tamo sjedni i gledaj svijet kako pliva. Tamo ćemo svi i o tebi govoriti. Evo, to je znači bila ta pjesma. I sad, ne znam kako da vam to kažem. Da se vratimo znači na onoga nekakvog Maitreju. Znači, kako kažu da taj Maitreja će kao doći i donići nekakva davno zaboravljena znanja, ono. I sad, dok mi čekamo, dok on dođe i dok nas posjetli i to sve, pa baš sam se onako malo pitala, evo da meni rekao da meni neko kaže neko davno zaboravljeno znanje, recimo probaj ti reći neke 2-3 pametne ovako stvari i što bi rekla, na primjer. I sad, jedno što mi pada na pamet, razumijete, da stavimo to sad u taj kontekst kraja svijeta i toga svega, ne znam da vam kažemo, kad vi gledate u tu danas, kako bi se to reklo, najbolje je izraz za tu nakaznost koja se nalazi znači svuda oko nas, vam je groza pustoši. I nekako prirodna reakcija, znači, na tu grozu pustoši je da ne budete tamo gdje je ona, jel tako? Jer to je toliko strašno da čak ni na nebu više ne možete naći mir ako prođete kroz taj žrvanj groze pustoši koji se nalazi tu na zemlji. I ne znam da kažem.
Ono što bih ja kao izdvojila kao to nekako zaboravljeno znanje je zapravo to da vam ne trebaju znači nikakvi psiholozi, nikakvi lijekovi, nikakve droge, alkohol i to. Ne možete od toga pobjeći, razumijete? To što vi osjećate kad gledate tu grozu pustoši, to vam je u biti znak i one. I evo tako, s time ću se ovako polako završiti ovaj video, pa evo da malo napravimo znači nekakvu interakciju. Evo šta mislite kako da drmamo znači Zagreb, ako želite da to, kad bude znači to vrijeme, ako želite da to bude kao Miami, evo onda palac gore za Miami, a ako želite da bude kao San Francisco, onda palac dole, ovako. Opcija da uopće ne drmamo, to nemamo, znate, niste mi toliko simpatični da to bude kao opcija, znači to mora biti. Tako, znači, više razloga, to vam je, taj kraj svijeta vam je multi, kako bi se reklo. To vam se jednim udarcem rješava više muha, znači im se kažnjavaju ti zli, odstranjuje se zlo, znači kukolj od žita i onda vam to služi za preuređivanje, jel tako, svijeta, novi raj, ovo, ono i tako dalje. Tako, na primjer, znate ono kad oni kažu kao tapaju se ledenjaci i diže se more, ovo, ono, i onda su zaboravili ti znanstvenici koji tako su pametni i sve živo znaju, zaboravili su jednu vrlo važnu stvar. A to vam je da povećanjem temperature se više se vode diže u atmosferu, jel tako? I onda po tom pitanju zašto bi uopće došlo do povećanja razine mora, razumijete? Jer vi dignete tu vodu koja se nalazi na tim polovima i bacite ju tamo po tom onom arapskom poluotoku i onim svim tamo pustinjama Afrike još će vam faliti vode, razumijete? Dok kad to sve vežete u pustinje, kad to sve vežete znači u te biljke, u velike šume, džungle i ne znam šta, još će vam usfaliti vode da to sve pokrene. I sad zašto to kažem? Pa zato što oni imaju u tim nekim svojim, isto kao što mi imamo to i nekako otkrivenje ono, tako i oni imaju isto ta nekakva proročanstva i o kraju svijeta zapravo, koji je njima isto taj nekakav novi početak i da će se vratiti, razumijete, da će nastati raj tamo gdje je sad pustinja, da će, a morate od neko donijeti vodu, a najlakše nam je voda donijeti sa sjevernog i južnog pola, tamo ima vode koliko hoćete koja nikome ne treba, jel tako? Šta će vam dole ona ledara. I onda još usput oslobodite te kontinente da ljudi mogu doći tamo istraživati i šta sve ne. Znači, kućite jednim udarcem više muha. I onda evo sad ću vam još pričitati za kraj taj jedan, kako bi se reklo, taj kao jedan ulomak iz te neke knjige koju ja eto, strašno volim i volim ju citirati. I šta ćete? Evo ovako, dobro. Znači ovako. A sedmi izli svoju čašu u zrak. Tada iz hrama od prijestolja dođe jak glas koji poviče. Svršeno je. U to udore munje, grmljavine, gromovi i veliki potres zemlje. Kakav nikad ne bi, od kad se ljudi pojaviše na zemlji. Toliko veliki biješe taj potres, tako snažan. Veliki grad prasnu 3 komada i srušiše se poganski gradovi. Bog se sjeti velikog Babilona, da mu dade čašu vina svoga uskipjelog gnjeva. Svi otoci iščeznuše, a gora nestade. Golema tuča, teška kao talenac, spusti se s neba na ljude, a ljudi su psovali Boga zbog zla od tuče, jer je bilo izvanredno veliko. Dakle, eto, sad znamo znači kako će to izgledati. Dakle, nije zapravo cilj znači pobiti ljude, jel tako? Trebaju, znači, ostati ljudi živi da mogu psovati Boga. Jer zapravo znači cilj je zapravo spasenje duše, jel tako, a ne spasenje nekretnina. Znači tim potresom će biti razrušene jeli, te nekretnine i te nekakav kako okov, kako bi to rekli, materijalizma koji ljude tjera u zlo. I sad ima jedan moj prijatelj John kaže da bi on stalno se pita Boga zašto ovo, zašto ono, ali on kaže da opet bi sve isto napravio i dobro i loše. I sad, razumiješ Johne, to je problem. To je upravo problem, Johne, što ideš tom cestom i što i ponovo išao tom cestom, a koja završava na jako lošem mjestu, razumijete?
To nije cesta koja se treba kročiti. Sad koja je to cesta i kakav je to zapravo jako gadan kraj koji nas čeka ako nastavimo putem kojim idemo. To su drugi puno bolje produkcije. Ova moja produkcija nekakva možda C produkcija ili D produkcija, šta ja znam, hollywoodska produkcija, imam te ja hollywoodske produkcije. I tu na kraju, kako bude bilo, tu ću vam s desne strane staviti jedan zgodni onako video, zove se Djeca sunca, gdje možete vidjeti put kojim idemo i kako ćemo završiti, kojem ćemo, znači, smaku svijeta završiti ako nam se, znači, ako ne doživimo neki drugi oblik, jel da, smaka svijeta. Tako da, u biti, to pitanje nije, Bože, zašto to radiš, zašto ovo, zašto ono. Pitanje, to je krivo pitanje. Pravo pitanje je kuda idemo i kojom tom stazom kročimo i kamo ta staza završava, da je zapravo u biti smak svijeta čin milosrđa. Jel' tako? Eto, toliko tome, znači, u ovom videu. U drugom videu ću vam malo više, znači, o tim kao nekakvim demonima i crnoj toj magiji. Moram jedan video posvetiti, znači, mom prijatelju Johnu. Tu bude cijeli video i pjesmu dobio. I tako, svašta nešto. Evo, pusa i do idućeg, znači, negledanja. Evo, to vam je bila hollywoodska produkcija i ta jedna moja pjesma.